Ekstenzije ili umeci za kosu, sada to već i vrapci na grani znaju, nisu privilegija slavnih. I običnim smrtnicama taj postupak koji rezultira gušćom i duljom kosom, dostupan je njihovim frizerskim salonima. Nedavno smo u sklopu priče o mecima za kosu jednoj našoj sretnoj čitateljici osigurali besplatnu gradnju ekstenzije. Sa sretnom i uzbuđenom Dubrovkom našli smo se u frizerskom salonu Tom, gdje su nas upozorili da budemo strpljivi jer taj postupak traje oko 3 sata. Radimo s ekstenzijama tvrtke SoCap. Radi se o 2 boje da bi se bolje uklopilo u samu kosu. One su 100% prirodnog materijala. Keratinski spojevi se rade u obliku riže, mogu se raditi kao kockasti, ali s obzirom da je kosa tanka mislim da bi se previše vidjeli. Spojeve je dobro zatvoriti, da kosa poslije ne ispada i treba pažljivo promotriti glavu prije same izrade da se zna gdje se više treba staviti, gdje manje, da ljepše izgleda kasnije kosa. Evo, to je to što sad. Moramo popeglati sve ekstenzije, zagladiti kosu da bi se što bolje vidio prijelaz, da bi se moglo pošišati, da to izgleda što prirodnije.
naša draga čistiteljica Dubravka osvojila besplatnu gradnju ekstenzije. Pa eto, možete nam reći, jeste obavili tu proceduru? Pa da, išlo je jako brzo i dobro. Kolegica ima to je odlično, ima tanku kosu, pa je išlo manji broj ekstenzija nego što smo planirali, nekih 110 komada smo stavili. Koristili smo tehnika riža da što manje se vidi, da se ekstenzije što više unutra, to jest neprimjetna je tanka kosa. Koristili smo SoCap ekstenzije, inače koristimo i Great Lens, zavisi o kvaliteti kose. SoCap je na srednja kvaliteta kose. I koliko je trajalo? Tretman je trajao 2,5 sata, što je jako kratko vrijeme. Inače traje od 2,5 pa do 4 sata može trajati, zavisi o kosi i kvaliteti kose. Znači, naša čistiteljica je imala sreće što je kraće trajalo. Evo je nekoliko pitanja za nju. Evo, kako ste zadovoljni rezultatom? Super, fenomenalno. Da li je ovo prva vaša gradnja ekstenzije? Je, prva. I što mislite, da li ćete imati problema s održavanjem? Mislim da ne, evo, gospodin je dobro to sve objasnio, mislim da to bude u redu. Evo, pa da ćemo onda još njemu par pitanja, znači kako održavate sad ove ekstenzije? Pa u principu koriste se profesionalni preparati za šamponiranje, poslije treba isto jedno sredstvo od tvrtke SoCap, recimo ako se koriste njihove ekstenzije, to je za regeneraciju kose, da ekstenzije budu sjajne i što duže traju, da se ne zapetljavaju. I nakon koliko vremena će se naši čistiteljice morati vratiti? Pa u principu je potrebno svakih mjesec dana ići da se ekstenzije dobro raščešljaju, a znači to može frizer napraviti, ali uporedbom tih kvalitetnih preparata i te četke za ekstenzije 4 do 6 mjeseci mogu ekstenzije izdržati, nakon 4 mjeseca se već počnu lagano petljati. U principu tu se vidi najbolje koliko ko pridaje pažnje kosi, znači mogu jako lijepo izgledati nakon 5 mjeseci ako se čovjek trudi oko kosi. Eto, hvala, nadamo se da će naši čistiteljici toliko i traje. Puno vam hvala.